Le ndoda lengalinganiselwa ke ngethulu kweminyaka elingama-27 kuthiwa ke idibanene kufa ngelisonto ke ekseni nesikhani ke ikwaza ke indoda lengatiwa ke kulenye ke indzawo lapho khona batijabulisa khona sibe sesixoxisana nemnumzane Bongani Hlatshwako longiyene ke wamthatha ngemoto wayomikisa khona ke esibhedlela lasivetele naye ukuthi solakade imbambamba ukuthi yilena bekade ke ibangwa lento ukuthi lo muntu omdala aze akwaze asishiye ke emhlabeni ngamikisa esibhedlela abafike ukuthi bamgwazi ngagijima amkhanzale phansi phela bamgwazi asengiyamthatha ngiyaboleka imoto ngamthatha ngamisa esibhedlela imoto ayinjala kasangane angimikisa imoto ayinjala kasangane ngisafika esibhedlela samfaka esibhedlela bazama ukumnaka base kufika amaphoyisa atombuka ukuthi mina kunjani samshiya salezi sithi sisemakhaya sesibeka ubulana ekhaya kibo sakhanza ukuthi sekutana mbiyo ukuthi soshiya ngakondlela eluve bathi ngamsandi khona ngisha angibonanga nanyazo languthola ukuthi bekabangani angizange senguthola nanyazo bekabangani kuyindzawo nje lesport angathwa khona bobhiya into nje nadvamile nikhona no akusiko lovamile akusiko manje siyithoza umfana usena ayobulami nomtsalo ucwali ilungu lephalamende lasemkhiweni Michael Masuku uthi uyacela ke ukuthi sive sasemkhiweni siyekele kusebenzisa ilemato ngoba ke sekubonakala ukuthi sebanenge abantu ke labalimatayo nako baphindze ke bakhokhe nayo ke imphefumulo abantu laba siyaphila sididwa kaNkulunkulu noma bekakuphocile bathi khulumisanani nemithetho ke ubekiwe ukuthi nakhona ubona ukuthi anisevani kuphi bitawe imithetho abesemkhathini wena lokho kutawenda ukuthi nananawe ngoba ubulala umuntu kulicala emhlabeni phindze kubelicala nakuNkulunkulu akufanele sibulalane ngithi nje asikike leni maswati akithi akusikuhle kona ngiyathi inhlitiyo bathi ihlala la kushisa khona kepha nje asizame ukuyikhulisha singakwendini lokunjengalokho sithi nje kuloko maswati akithi nje bancestele basemkhiweni sibancestele bakalukhele kanti le ndoda lesishile ke emhlabeni kuthiwa futhi bokathe kumuntu lomdala kanjalo futhi lophila nako ke khubateka losolo ke kungadiwa ukuthi imbambamba ubulaweleni etindzabeni temsakato yeMaswati Channel ngingeri Carlos na Justice Lamini siseluve.